Umurebe wa Rugazi News Center ubera kubona kino miso not followinga amukutu yitu ya YouTube, Facebook akari cyo kubana ukora cyo cyamani ntwati kusima murongo takayo no subscribinga o likinge o sharinge kantureke mutwakutuisha amakuru minje munonga izuka ngo ni Ramadan obahati tunjina poromporo miso aruwa Abataka bamwe Nibetomboitira ekelezia ya Nibetomboitira ekelezia abokugeno miso no kubane biho Eitaka Ryabo abana bagira ngo bamazira kire karingwa omwitakerio kandi obuhati cyo batangaza kusanga ka Parish ya Rugazi negeno miso na no kubaka Eitaka Ryabo Abataka ni baruga bakwereza obuzurizi bakoreka ngo itakeri niri ya family akandi ni bagira ngo na no mugenza yafire bakamuziko mwanya ugu okurwa mu mwaka gwa 2017 na hati baturu mu itakeri kuko kuri yangu ikerezia negeno miso no kubaka Eitaka nzaliwe umurusonga nakura umucwikeki muze yitaji akayombekera ahaha umutabani John Rwamwasa ayombekera umutabani Maruno ayombekera ali tukabantu turava amhando ogu aho mu rubibi rukule mu rucaka bwenge kuri arowe kigorogoro niwe twabentu turava kiri eri hika itali center eri hika yekerezia niwe twabere turabira kimwe akigorogoro wonyene niyo nyatano yekerezia nko kuyabere neyizeti eti natu no saroti ekerezia urubibi rwayo naturuwa bro eri Eitaka lyona kabariyo mseza uba kwetitaje niwe yabera alya nizire naswerwa mseza twamsanga ishituru chewe cyakabwenge akabwenga niweki onyine emo nanka orugudo mbasaro orugudo ndorusesere kituru chewe kukisesa kibe kituireho ubwo mwanyite ntukura tukuza isomero kandi iza turabera amwanya tuza isomero kandi bashituma mezi tuzatanza Nyarutunga tuza turabera urubina tugena Nyarutunga muzeya akabyero na Nansi ziri nyingi nyanga tuza twagienda uturu babiri nyine tento wanje sande twagizere ko mukabina kamakaya tubingire muzeya yombekera kutabere turya isomero kutusoma turebe uru y'abantu akaru mukizege arumu ba biensi bamboliyo arumu beni batumsime bakutera ngu ogomanya nugwe kereza bakabine kuko bayomba puma bagana mbasimba bayitorora bati abaye bari okubona abantu okubona baragamba muzeyi farasi kwamba yaremeraho kaga ngo byantu kwiye umpaka nyangwa yazamo byo kwiza kuroganga namanyama kimanya mukati musime yaterwe nko ngo muzeyi no amurogete ibito cyabiza batema muzeyi yabateko mukoti bamusasora yarga omukura kwanje nkasanga muzeyi uva kweta zaferi yitaji ayombekera kandi noto abentu zanara nkabana nasanga ayina bana bakuzire kandi nangwa bakunsinga n'obukuru twagumoto kyo ekerezia nkagisanga we hika omusigazo omutabani witaji akayombekera aha ondizo ayombekera ero bakweta Maruno bari mu rugendo kunka omuri ebyo kutwabe turi aho omyaka ezayongeraho twahora ngo pateje y'uruguru yibatire mu kartusi ekerezia yagitwara amazina gange ni Retensi ya Tinkazere niyo Retensi ya Tinkazere nyowe nkazarwa nkazakura nasanga ndi nkai tata nuwe yabera mwene wetu ayombekera ndizo ayombekera kandi omwanya wetu gurukuraba hali kuti kwiza kwetorora kuti kugana kuti ati kerezia iza yatwamba weki twasigaze iki atwagumantu lyali iki atukutubere tuli aho twali bamba tusimbire mugora twagamba kasitaka kandi yetu bagira ngo Eitaka kerezia hambere twenda torraria
turi twagumisereza nk'abantu tuhaguma nati tubiri turo konka twe tuzire kufura twavuramba tugira ngo itaka mbena kurita mu kisaya ibitoje mbena kurita mu kisaya ati natwe twagera ta katkoresa amagezi agande tubire barati yamba gafinite tubana mukubanza bakamaza batufutuka ngo musasule batufutuka mwene weza batamwe icyo yangu tukubinga murete sente abo kureba tukumera umumbo mukazi unyenka nteka yo sente kanarebe ntubese kimaze kanini unakingire ibyo kuhora kambe nabireka ntura ninde mezitoke byanjye ninde mbwe nateka barebere kuri ayisomero batekamwe amazu atumwe nibenda ngo mwanya bizibe ikisayi bakiteka kuri bafundo asibana banje iyo mpira ne mukamwa gusambire no gusambo talire nti eze mfuzi za mukameza wanga yansigire nzikore ntore nkayimba kwimpeche bana oringiye rugumanya gona kuruga kuri kandi ato mwanya bwabe gurwabo kunyikiriza tata zaranka muzikali bakambaleba murarumwa abana banje bana babuza ya kana mwanya nugwawo nompereze weza nompereze okupiko muntu iki kasi bakatini sireza ngumusumi musumi fo barita kartusi babya twagizeho kugambaho bwana mukuru yatugira ngo weze nsonga takose kwanagira umunsi kwana zigambaho abo nsonga zitari zimwe na zimwe kandi ayine kugira umunsi kureka ngo hakiri namanya kuko ibintu bitambura aho no twarugayo kandi tukavuganaho umwemba cya pasoni abagabiri takeri ngasaba kwa siri takeru bakugira ngo namazima niriye kiliziya nawe yatugira ngo itakeru kwiyazira kuzarwa yasanga ririye kiliziya cya pasoni wentebe yo kubanza bo cyari cyabusonga nagira ngo nicyo buswavu kusanga ngo ekeleziya yiba kwikirizamo kandi bakutora nk'abantu bagamba amazima kandi kibatangaza kusanga umuntu aruganaga ngo itakere niri ekeleziya bakafuna ati yesu torenje maniki ngo umwanya ukagurweke ekeleziya kabereza bamara kwataho yahereza batatenkuru nanye ndiyo mwe kikeke tujya ngo ndi hangari ko nakisangirizeni kandi ekeleziya kandi yatanana ne kanisa nko kuchumana nyanya banda banasangira mbali bakurebera itakeri kabasha imana bakabargiramo nito baturonda twazamo still itakanariye ndiye kinekeleziya waja mzee bakamuzeka mwaka cha mzee bakamuzeka mwaka cha mzee yogu yabatwira ali yogo mwanya mukama wogo mwanya tukamuzika akafoma kagwa kinana na gumwe nibo twamuzika deni hato kuza kurwanisa je mfakaze yasigero muri yogo mwanya bakatanga kujirwanisa izoro kumwenda cyenda namwe cyenda n'etano batanga kurwanisa ki je mfakazi umwanya gwayo mutwe buza kuruga kinana na gumwe mzee yazikwa ha bikacena n'etano bakabatura ngai eje miti bakajibyarawo kwera ngo barwandise eje mfakazi rero babo bitandikiro babo kwena ngo base bambere kimwe no gumwanya gwankayi ogwifu kandi okorango nawo kutanisana kuti n'umuhando gwabengura ba ngo gwabe gutanise kibaze kigaruka kuri nakuni koga mze akana ko maruguru wawo ekitoche cyo n'umukireba anakarutse amakuru ni miji kandi bigambo bena bihura kuko yatambura abo nsonga zari zimwe na zimwe okwereka ngo bahita abantu bagira umunsi wo kuranira itaka kunka obutaba nkono bo buri no bugira umunsi wo kwana bwiyongera ansonga zitaka amwe n'ibintu bingi utakarugaho tsaza mukwantu kwereza kandi turinaniye mwe